Dobar dan i dobrodošli u još jedan striptease emisiju o stripu i filmu i igrama i o svačemu ovdje na YouTube-u. Ja sam Goran, vaš host, i tema današnje emisije su filmovi koje sam pogledao i mislim da su bili ok, pa ih preporučam isto i vama za pogledati. Prvi je Coriolanus. Coriolanus je Shakespearova drama, to jest film baziran na Shakespearovoj drami, u kojem glume Gerard Butler i Ralph Fiennes. Sad, zašto je to zanimljivo? 2 points. Prvi dio je zanimljiv zbog toga, to jest prvo zbog čega je zanimljivo, je to Shakespearova drama koji cijelo vrijeme govore Shakespearove stihove. Dakle, svi likovi unutra koji glume govore u rimi, u stihovima ili tekstu kakav je Shakespeare napisao. Što uopće ne utječe na tijek filma ili mogućnost da ga se prati. Fantastično. Tako nešto smo prije vidjeli u Romeo i Juliji i isto tako par filmova. No, drugo, osim što glumci glume jako dobro i tako dalje, svi su kazališni glumci jako dobro upoznati sa Shakespeareom. Najveća fora je u tome što se cijela ta radnja događa u Novom Rimu. Cijeli Novi Rim i cijeli taj stil je napravljen na taj način da sve je snimano u Srbiji. Jako liči bilo kakvi ratni sukob na onaj naš rat. I sve te lokacije i čak i neki materijali korišteni dokumentarni u filmu su pravi materijali. Tako da, ja mislim da je onako gledateljima sa ovih područja to posebno duplo zanimljiv film i onako možete prepoznati, čak iako je to Shakespeare pisao jako davno, možete još uvijek prepoznati elemente koji su sve prisutni. Čak i dan danas. A drugi film, druga preporuka, ovako kratko za ljetno, više ovako zabava, je jedan, kak da kažem, popodnevni akcić pod imenom Badass. Badass je film u kojem je glavni glumac Danny Trejo. Danny Trejo koji je, znate, onaj ružni Meksikanac, kak se zove, iz Desperada, koji je bacao noževe, poznatiji pod nevjerovatnim trash filmom Machete, jel? Dakle, Danny Trejo glumi lika koji na autobusu sjedi onak, samo mirno čeka da dođe do svoje stanice kad ga počnu nekakvi nasilnici zlostavljati. Mislim da je ovaj put bilo riječ o nekakvim skinsima. I oni njega maltretiraju. U tom trenutku on, poslije nego što im je rekao da nemojte me dirati ja sam ratni veteran iz Vijetnama, oni to nisu čuli i onda se on digne i nabije ih. E sad, zanimljivo je, cijeli film je napravljen ko tipični action movie iz 80-ih. On dođe sam, razbije ih sve i dobije curu na kraju i wow. Dakle, 80-te aktić, zlatno doba Dolph Lundgrena i Van Damme i ostalog. A s druge strane, to je napravljeno po stvarnoj priči, jer na YouTube-u je bio određeno vrijeme je bio, kak se zove, filmić o jednom starcu kojeg je isto tako nekakvi tip maltretirao ili nešto, oni su se nešto posvadili, starac je otišao i rekao da se neće tući, tip ga je pratio i onda ga je starac nalemao ko majmuna. Dakle, i onda je taj video došao na YouTube i postao je hiper popularan i čak frajer kak se zove, mislim da se zove Slick Tom iz Washingtona, je postao jako poznat. Dakle, pogledajte prvo na YouTube-u mali filmić, a onda ako možete preporučam Badass. It's bad and he has an ass. That's wrong. Ali dobro, sve u svemu pogledajte, zanimljivo je, zabavno i preporučljivo, definitivno, pogotovo za vruće dane kad ste doma i ne idete nikad, nigdje van, jer ćete dobiti sunčani udar.